bai ule vain hi October ninga sangni le somni pakhat thole ni ania pale township alut military council sipai motor inzui somria chuangchu landmine somni pasaria bai ani Sagaing region pale township yo area lamakal military council sipai motor somria chuang inzui chu nimin October nili jingkar khan kan dang khothang padau kong peng thuampel swemin tami koi tian soi ko laung pian koya bunaga kai suai pale mi puive hum tupol pale pdf 10 landmine somni pasari inan lo baya sipai motor panga puak chevekin sipai ui chau thanem takan thia hliam tuar po thanem takan thu ria tani he thu report lai thleng hian chung sipai motor inzui ta chu nagama tlang chunga anlom reng ti ria tani September thlasung khan KNL tele military council sipai te inkana tum zani somruk panga thlengin military council lam zani somthum pali an thia zani somruk panga in hliaman tuar KNL lama mi panga thi in mi somin hliaman tuar terrorist sipai tele Karen National Liberation Army KNL inkara September thlasung khan inkana tum zani somruk panga chuakin chu inkana chuan military council lam zani somthum pali thi in zani somruk panga in hliaman tuara KNL lama mi panga thi in mi somin hliaman tur thu Karen National Union KNU 10 nimin October nili khan thu chuan siam chu inkana telte chu KNU brigade sari tiam lovin brigade dang paruk ten nia Tathong district brigade 1 area KNL le KNDO in koptele military council tele Karen Ramriveng tu BGF in kopte inkara thakhat chungin inkana tum somni pasari thlenga military council lam somsari pathum thi in somruk pathum in hliaman tora sipai motor pasari achia ti ria tani Tanggu district brigade 2 area KNL le KNDO 10 gorilla tactic manga tum ni anbaina military council lam pani in hliaman tora ngiaule pen district brigade thum area inkana tum sompali thlengin military council lam somnga velan thi thu chuan siam miai le thawe district brigade lite area inkana tumnga thlengin military council lam pakuan thia sompani in hliaman tur thu ria tani Phapun Miuto district brigade 5 te area KNL le KNDF tangkop tele military council tele BGF tangkop te inkara thakhat chungin inkana tum zani sompathum athlenga military council le BGF lama mi za somthum paruk thi in zale somli pali in hliaman tora du palaya district brigade 6 area inkana tum ruk thlengin military council lam pathum an thia parukin hliaman tor thu KNU 10 thu chuan siamani Tanai area lido kong puidunga ni khatchungin military council tele KIA te tumni in kapin military council lam an thi nual rinani Kachin state Tanai area lido kong dunga nan phet le kaung ya kho inkara tumkhat kaung lo lui le jimbu tang inkara tumkhat operation ne kal military council te chu Kachin independent army KIA 10 lolam bunin military council lam an thi nual rinani thu tolchung news te atanga ria tani nimin September nili jingdaria le mini somli vel khan military council khama ya zathum somkua force somsari vel te chu dilo kong dungan zolain nan phet khwa le kaung ya kho inkara KIA brigade 2 battalion somli pathumna 10 lolam bunin mini somni chung vel an inkapa dar somle achan ve vel khan khaung lo lui le jimpu tlang inkara military council sipai force zavel tele KIA te mini sompanga vel an inkap le ti ria tani September thla tang khan Tanai area lido kongdunga hian military council 10 force reson le manrua te phurin khochunga lai puiten kapa jinvei wang mi puite chu uluk taka chekan dap thina wangin KIA tenen ni tin deuh tho anin kap thina ni loiko le dimoso inkara Karen ni joint force tele military council te ni khachungin tumthum anin kapa military council lam pali thi in sipai motor pakhat ti chia tani kaya Karen ni state loiko township pankan khua le dopu si kho inkara firfiak sipai tele Karen ni joint force te inkara nimin September nili chonhudar khatvel khan dopu si khobula tumkhat dar thum le achan ve vel khan do kha leilin khobula tumkhat tlaidar nga vel khan tumkhat inkap le in military council lam pali an thi thu KNDF 10 thu chuan siam chu inkara te chuan military council lam pali thi in sipai motor pakhatan ti chia saka
karen ni joint force lama tuma thi le hliam anom lo thu ria tani le lama ral thuam lian le te an ka thom chu tlaidar nga le mini somni vel thleng ria tani thu le dimoso township melnga khuwa chena inthen khatakan thu tual chung mi te hena tanga ria tani terrorist sipai te hian dimoso township le loiko township ate nasa takan bai hnuwa mishing ral thuam le re sona khatphur sipai motor somthum panga vel nen phayu so township bola khe township le pha sound township lampanin force an in check bel thu Karen National Defence Force KNDF 10 thu chuan siamani kale tamu inkar kong puidunga military council sipai pariatan thi Sakai region kale tamu inkar kong puidunga alliance polte boma baya wangin military council lam pariat an thi thu tonjang CDF 10 nimin October nili khan thu chuan siam kalimia watanga tamula makal military council Paul Zuya Kalve private car pani chu October ni khat khan tonjang CDF KKG le yaja chu PDF te tangkopin len mai na lo bein military council lama officer pakhat telin mi pariatan thi thu an soi bompu anu hian firfiak sipai ten tongpong ka ma se alliance Paul lama tuma thi le hliam omlovin an hnung tol thaya Chin State Magoi region Sagai region telin region le township then khata firfiak sipai ten internet connection ti topin operation an nei thin ani sipai ten an chu san hnuwa 12 khuwa sipai kem hal chia tani Chin State Thantlang township 12 khuwa military council kem chu nimin October ni thum khan CNA le CDF zo phaiten an hal ral ti sia tani an hal siat tak sipai kem chunga hian bom parian hmuania he kem pa military council sipai som pani ta chu September ni somthum khan helicopterin an suaya an suai ma lok hian CDF zo phaiten sipai ta chu CDM alu turin an lo nor to a an zom du lo wanga bayan tum mek lain sipai ten kem an chu san man ti ria tani Aung San Suu Kyi in rangchak le dollar thamna la apuna chu omjanai lo ti na changlet rangchak le dollar noi fe thamna pek ani tia uphiomien tayan pi Suu Kyi apuna a thurhetua tanga alo nem he puina zongjong chu omjanai lo all upshot ani e ti in state councillor do Aung San Suu Kyi chuan October nili kota au kil hne na sil ani pi Suu Kyi ukil u khimau zo chuan ani do Aung San Suu Kyi chuan all upshot ti chawin min chang khatia dollar le rangkachak thamna ala nian pu chungchanga angai dan ka zo chuan chubak chumin chang lo ti na soi state councillor hi cholkar khata ni thum zet kod ni atan hun hmanangai thina wangin a chaw hle thina chuwang chuan a case then khat chu cholkar khat dan zela ngai to tura dil me kania a chan chu kar khat chunga ni thum kod ni anei ba ka nidanga po chung a case te chu boipuinan hun pek veka ngai boka kod lam chuan pi Suu Kyi dil na chu October ni som pakhat kod nia thutlung an siam tur thu in an changa ukil ukhimang zo chuan ani chuan ko ta thlen to a kar khat dan zela ruam han sak turin a risel lona chuan lamboka tuna chuan athu boy te chu thotan ni atanga zirtom ni thenga ngai tu angai ang ani to a office hon ni zongjong chu ko ta kalni ani taringot boka atana ha thlak emani ti na soi October ni li chomhalam khan Nepiro Jambu Tiri special quota state councillor an puna pakhat natural disaster case chu quota zo chian ania chonulama chuan import le export ba ka communication case thu boipo ngai to ani Mataya township a military council report petu pakhat ka hlumani Mataya township Kamphiu khua military council teruat kholal u au mao fapa cho u be chaungta tir hiat chu October nili chomalamdar som pakhat vel khan an khobula ka hlum ani tual chung mi pakhat chuan Kamphiu lek county kong chaklama parau kung hnuaya ka ania sundar som pani nuwa police bike pasari in anon thok chuaka aruangan la akap tu te chu PSCF People Alliance Collective Force Mandalay base anni thu siatani tina soi an ka hlum tak chu Kamphiu let county kong vela sipaile police local te chu thune na lak ani tangin chanchina lo pathina chumhima point police hauner in kopin case commission na kumsom chuang lo thothin to thu tual chung mi tenan soi ani ngapu to township te phiu khua sipai report petu pani tha anni Iyawri region
ngapu to township te phiu khua sipai chanchin rol ruk thin dalan pani teruang chu October ni khan tual chung mi tenan mu chua thu riat chu ani te phiu khua sipai te report pathin u san tin ale u tin thu ate chu karthum liam ta khan chema sa hlum an ni thu miwa chumpo gorilla force pol pakhat jinga mi in a soi ani chuan anni pani hi kan en thlak na rei to a an mania wanga man to khian tlem lo hle a an pani in kholulama kan da tha a kan phum zui ani tuna an ruang mu ani ta ka chuan an ru te enin sipailamin an nem hngeta ni tina soi chung mi thiruang pani te chu sipailamin ngayau kaung khodam doi in lama phurin an en dika ruang mu hnuwa te phiu khua le kana so kong khua chu firfiak sipai tamtokin luchilin an dab zui ti sia tani ngan zon township zirtir tu nu pa ka anni Mandalay region ngan zon township simphiu kong khua October ni thum zandar kovel khan zirtir tu nu pa te silai ka anni ti sia tani simphiu khung khua cheng zirtir tu u ti ha le zirtir tu domia tan thi te nu pa chu an chena ina mingsia lo pol te lutin silai nan ka pa an nu pa hian an cdm du lova chu mai nilovin cdm zom te chu an ming chin sia in an report thina dalan an ni ti in tual chung mi pakhatina soi an ka hnu hian an pa jok u ti ha chu a hmuna thingala anu pui domia tan thi chu ngan zun dam doi ina tangin Mandalay hospital lama an refer ti sia tani heng zirtir tu nu pa kap tu te hi engpol nge ti siat alani lo khin u township military council teruat kholal hlui fapa tha ani Sakai region Suebu district khin u township nga 20 khua military council teruat kholal hlui fapa chu nimin October ni li jinglam khan chema sa hlum ani ti sia tani kholal hlui fapa chu chowen ani in military council te report pe tu nia sia tania jinglam dariat vel khan an thlama chemin an sa hlum ti in tual chung mi ten an soi chowen hi dalan nia soyania ani hian military council te hena kalin khua ami pui veng hum polten om ti in a hil fowa jingkar khan an thlama chema sana hliama wanga athi mu ani ti in tual chung mi pakhatina soi Sagaim base king cobra khin u polten chowen hi an polte tha ani thu chuan siama khin u township pintang khua military council report pe tu piuso thia pol member pathumpo October ni thum khan king cobra khin u ten an lo that to ani thi chain township cdm police somni in pdf zomin police station pakhat hal sia tani Sakai region thi chain township sipai thunai na do dala cdm alut police somni ten tual chung mi puiweng hum tupol pdf ten zom thu thi chain pdf ten thu chuan siama thi chain township chunga military council thlop tu sarkar hathok zongjong chu September ni somthum ma ngeya in nuk dok vek turin tual chung mi puiweng hum tupol thi chain pdf pol in an lo ngen to ani chutianga an ngen na ngai poimo in thi chain township chunga administrator tele sarkar hathok thanem takchu cdm zomin mi puilaman tanga alabang te po in cdm zom ve turin pdf ten an fuinon le bok ti sia tani thi chain pdf te chuan October ni thum zandar vel khan ale to khua police station chun hal chia September ni li jinglam dar li vel khan silai lian le te mangin thi chain kho chunga police station po vo khan nana an ka thu pdf ten thu chu an siam bok ani rengun laintaya sipai omnabula company pani free tiger ranger ten an bom rengun laintaya township number 1 kanau min kong swelin ban industry zone bula denko company le gold delta company office ta chu October ni thum tlai lamda ruklem ni som khan free tiger ranger pol ten an bom thu an pol jinga mi pakhat chu an soi denko company le gold delta company te hian sipai major le major general te ba ka military council te hena thuthlen thinin mi pui mamo tui al thaiman anti punthina wangin avoi khanna tan bom hangin an hriat tir phota anuwa an tileni chuan hei ayana sa inan beidon thu free tiger ranger ten thu chuan siamani ye chu thalai mi pakhat chu sipai ten ka phlumin arwang an pedu lo an mi man te chu diklo takin mingan sign tir Magwe region ye chu kongpuya date thingpui dora tual chung thalai mang tu ta awa chu military council ten ka pin arwang an pek du lo ba ka mi panga an man te po
bompu awangin athi ti in hingan sign tir ti sia tani mungyawla mathang mek sipai komendar alo ho huna chau aruang kan pek don le don lo kan soi the chawang sipai te chuan an ti in boral ta lai hnai mi pakhatina soya aruang hi tun thlengin darkar thum hnuwa po min la pelo an man tak mi panga te po bompu awangin athi ti in hingan sign tir ti kan ria tuna hian an ina sun hun kan mang mek thil sen hnu khan aruang an langhal daya kan dil po in min pedu lo mungyawla ma komendar alakal ri hetarun kaldon atitlata alo thlen huna chau kan ron sia ti rang cheu anti chundar som pani vel khan sipai te motor som paruk vel khochunga kan hmuwa an holai po kan hmulo tina soi ye chu khopuya ama khuen nga ya pi venga det thingpui dora october nili jinglamdar kuale chan vevel khan fir fiak sipai te lutin thingpui dor nei tunu ma ye ti ni telin thalai mi panga an mana kum samni pakhat mi mautu ta amalu an ka pa amuna athingal ti ria tani mu ko thalai mi pakwa te chu pdf nia pu in sipai ten an ngai sa mandalay region mu ko khopui chunga kongzo hroi tu u so thia fapa upazok ku au ka so telin thalai mi pakwa te chu military council ten pdf nia pu in an ngai sa ti an hnai vai tual chung mi ten an soi an ron man na po ni ruklai ani to an ron chuale to don lawaniang pdf nia pu in khe siam sakan tum thuan soi tuna chuan dop pa in an langhai sarenga mithen khatte chau an chung tenen in muan phal ti in tual chung mi pakhatin asoya u so thia fapa telin mi pakwa te chu september ni somni pakwa jingda rukvel khan mu ko delivery service officer military council ten an man ani delivery office bul hnai omte soidan chuan officer jing an ron man laptop te phone te avain an laksak customer te hena deliver tur bungropek te po forin an laksak office pumpuin an dapa sofa te po hlipin an dabvek tin an soi u so thia fapa hi delivery service na thokni in officer zanria ka duty thalai tenen an vain an mana ninga lai ni to engwanga man nge an ni siat alani lo tin an soibok military council te hian mu ko kongzo hruai tu u so thia hi section zanga panga e arrest warrant so in manan tuma an man theilo wangin anu puile afanu te chumanin kumthum zel tang turin an chung thu an relani sipai panga ten cdf an zom le ta nimin october nili khan fir fiak military council lib zani somni pahnia tangin sipai panga ten anral thuam ma1 pahni le amu tenen cdf sen thangan zoma cdf sen thang ten lom takala welcome in loman an lo pek baka an panga in mun him laman thona hetianga ruaman puitu cdf zo phaile cdf than tlang te chunga cdf sen thang te chuan lom thu an soi ti sia tani rifle pasaria tanga bul intan sipai sang sari z nei to KNDF Myanmar Spring Revolution in thunai na paithak tuma ma alak na kong sang sanga mun tina pdf ten ma ni bitum theu hlenin defensive d-day game an khel meka attacking d-day game po tuna tanga reivak lawa aron thleng chopchil mai theiranga chung pdf thalai rual pol sang sang jinga thang duang chakle next sorna mason na saber chu karen ni National Defence Force KNDF te hi an hial ome tun tum chu an chanchin tlem han soikai lokila kaya state amuna chengte karen ni state an ti deuh kher hi nepiro sian tlangdung pago tlangdung le Southern Command Headquarters omna tenena ain zum kwalveka wangin ral rena mun poimo takania February ni khata sipain thunena ponglak nuwa tharum manga sipai do daltu te an hno darta ka chuan karen ni state chunga thalai rualten me ni sompakwa khan karen ni National Defence Force KNDF chun din ta a chuti lai chuan ral thuam lama tukli ulbun le .22 kolin sipai ma chon tak tak nan M16 rifle pasarian nei boka chuta tanga bultan an ni timayang tunlai chakuvara Argentina Cuba ta na ral thuam manga zalen na sual suak tu gorilla leader polte po anti thai hial ome tichuan ral thuam lama pachele ma se KNDF 10 military training na hun le ral thuam tha la khom na hun tur po ngai tolvin an nei ang lek chuakin ril hoi le pa takin mei thla ni somni pakhat pol dina tanga ni hnia military council sipai te chu dawnga kha hmuna ma chonin an bitum ngal chata an ril ru apau khawin an tum aru boka in baina ma sabera sipai somruk chuang an da thathai ngal maya
chumi pi an hlotlin na chu an bei sei ngam lo chu inkan atangin 60mm pakhat RPG pakhat M79 pakhat le silai te chi somruk chuang an hui khoma chumi tuman bei sipei te chu Myanmar sipei jing aro thap le torot beran soithin mun buai le ral laman da thin ni bok battalion somruk paruk pol ten la ni zuya KNDF te hian tun thlengin ral thuam lama an la in dei lo hlea ma se in dei hun ngak lovin an pen chuak renga chan lo lam khana tangin ral thuam an pu hole ngak zel mai ani mani lokadin KNDF hian battalion sompakuan ei to in force sangsari chuang anom to a military training satlia ba ka commando sniper training chuak to te po anom nual to a mipui le tlom ngai polte tanpuina po andong tha ti chu hairual ani lova tun hnaya an uniform thar thatak tak in bel le anral thum kente en po in sarkar sipai ai po in an changkang ti ti reng to ani military council sipai te har sanna le boina cho chhona kara mipui veng him tur le state chunga dan le thupe ken ko thainan in dolam ngorngor nilovin khosang sanga mania in real bol thainan police department ten dina chutianga ti thai om chun po an ni hial ome kaya karen ni state ta me thla tanga in kana mun sang sanga chuaka fir fiak sipai zanga chuang an thi to a tam tak an in hliama military council sipai battalion pani vel ngot chu an vacheto tina ni bera chuti lain KNDF lama po sipai somni in mipui zalen nan an nun an hlan ve bokani kaya state hi military council sipai ten baitir khan asangoi zon pui san state lama PNO pa national army te po antel ve mana ma se KNDF lam che dan chu PNO shoi tu u am kham thi sipai ten an dol zo lo ani berang an in thiar film ngal thuaya KNDF phena omle backup tu ber chu KNPP karen ni National Progressive Party karen ni army ten nia KNPP KA10 training an lo pek ba ka ral matonga kai hruain atakin zirtir nan pe boka KA po hian Spring Revolution hi mipui bultan ani angin mipui kuta ral thuam om turani ti policy an nei tlata atop thlenga mipui nen tangruala beiturin thu alo tiam to bok ani atir lama chuan karen state ta military council sipaiten ral thuam throl tak tak laipui angchi mathea PDF te vozam mai thea an ngaya mun sang-sanga laipui chon surtir thina ma se an lo ngai tu angin thil a thleng dik theilawa athi tamjok an ni zel tho wangin an ril ru achi aitana indona ma chon ain tlan siat tumna ril ru an nei lian to zoka tun hnai khan fir fiak sipaiten PDF te net inkap angalan tir turle PDF tan mun la angalan tirnan PDF te chu bia in anral thom hluile mantlak lo te lo da turin inrem siamna nei puiten tum hiala achan chu inka thi an hlautlat to ani chu wangin khoi hmuna om PDF CDF CNDF le mipui sipaiten kan chakna chu ral thom nei thatle ral rel thiam aringot nilovin ril rulam huai sen na le in pek na tak tak jok ani zia hereng turin rifle 7 laka bultan thlathum level laka sipairal thomkeng sangsari chuang nei thei tunlai che guvara pol te ti hialamoi karen ni National Defence Force KNDF pol hi ingai to chuak thinang u tahan kalimio le acheve longai thaila nimin October ni li sanghni le somni pakhat jing boruak awatan hlea korlum ha anom deuh nual to ani tahan bazar tlak lama second hand zuar an pungsot hlea mipui vei wak an tam hlea mas vu an tlem hle ti hria tani October ni thum sanghni le somni pakhat pathian ni tuk jingdari vel khan tahan atanga chualama bompuak ri vairuk chuang hria tania zandari vela po jing apona mun vela bompuak ri voinga chuang le silai kari voi sop chuang vel hria tani ni ni thum liam ta tang khan tahan le ache vela lui kora tuitlem aluang ngorngora tahan khochunga lui kor pani te po tuiluang atlemin afim thale a hetianga khochunga tuifim luang hi a om khat hle to ani online atanga text pack thaiti in NUG in apuang tuna sanghni le somni pakhat sanghni le somni pani budget yaratan Myanmar ram chung le pona text pathin ten in chu chiana rin om taka online atanga text apek thai thu NUG chuan nimin khara puang text hi ird.nug-mm.net website atanga pek an nianga register tu chawin asiat thainan unique identification number manga certificate pek an niang revolution ne to nuwa federal democracy ani nuwa chuan tax pay ten UID mangin an thil leina a an mang tangkai zual dona
tax chungchanga anji ompha don thu hriatani heng baka hian NUG sarkara tax pathin anni na le rammi diktak anni na lantirna ani dona wangin sumdon na konga ham thanna le du sakbik ani donani CRPH chuan September ni somni sanghni le somni pakhat det manga thu chuan siamna khan sanghni le somni pakhat pi thangsu in tax dan azam fel to a he sanghni le somni pahni budget year azam na thil dang lam deuh pakhat chu tax atang hian mimang angte chom dol na pek turte hrisel na le zirna lama manro chi sang leina atana du sakbik don thu achuang bok manilo khan military council te sanghni le somni pakhat tax pek dana khan chiat noiza a tax 3% le COVID-19 awang khan company a tax 22% thleng anti hniama chen in le mun rampa ngai hral 3% tax an pek thu an puang transport asumlut central bank in nibitiam ruat transport atanga ramdang sumlut reng bank atanga anda atanga ni somthum hunchung chau da phal ani don thu central bank chuan october ni thum zan khana puang october ni thuma thupek an chu anu hian boruak omtana tunma angkhan ramdang sum kutakol phalani tolo thu transport le import sum dong mi pakha chuan BBC a hril heng sum ta hi ni somthum chuangin man le thon chu ani lo po in company account danga a hral thaya transport sum lut bank ka ni somthum apel to chuan USD account na USD paisa ta hi a hun lai retin an hral lui sak don thu po an tar lang heti an tina chan hi ram chunga hian ramdang poisa an mamo lu ta wanga tithut an ni thu sumdong ton hriat nei doctor so thu chuan a soi ani ole khati jongkha voina chanchin thar kan ai thlak theide chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye